Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kinang yalam nyong kakanhon, Shillong Om Traders Association, hakatway trek mentob na jemang araja arpau. Kilai kendo karpang yaki menteri jong sarkar jila bakantop, yau menteri jong katnat agriculture, uba bantai dorling do, yau MLA jong kasoyang constituency uba samlen malngyang ubalong ru menteri sarkar uba kami yak katnat PHE, ringkat kajinan lang kirong ba snong, jong kathan Shillong Om, ban pensngau ya kajing ang nuat jong kipai ba sikitun dong skor, jong sarkar, bala kumno day ban pleno ya ka office rekam jong katnat agriculture. Hakathan bat kumjoro ban pelong yakini kathan kum ka collection center yaki marram. Kidkhot jong ka Shillong Om Traders Association kibala lom yakini jelang kila emerging mod halau mai kibala kenturu yakini ki menteri sarkar ban yakren bar ka sarkar na ka banta ban penyo ya ka karpas ban yo shalan jhor khamtam shabar jong ka jella namar ba kapor ban ot pat ban khet yaki jhor hakini kathan kala dei nalor kini kila kadawru ba kinong sosnong hakisnong ba peroper hakathan Shillong Om pakanthop na du dingyai krang area nong tliu area bat kisnong bamarjan ki babon hi kidang dai tang kinong rap ki basani abet tang hakarep karyang ye jengku sagawe ba kejenge ba ki patpa tira report bi ki rambak snong kumno nginne ngi marap ki jongi ena kum babale raji songkia hawa hanni kumno ba ngenya ayang ka ketiga mon ketiga diang kumno ban pen yajau ni marap jongi ba ngi ni urap cheni bagi marap kita ni nange sesuatu yang biasa berkurang sini langsung marap ubah koridor hadu kata-kata apa itu jual bagi weki constituency apa marap ubah bi nange udah ubah tembaguan langit au using apa kari kana dia tausing masuk tahu apa kaman dia using ayu ni dong using mami kemud kador lakam lak sejauh dong using boy using gua sesial kemud yang pecuai yang dur kadar using ulong gumdom mo lagi besar ha masnot di marbat ni sini mut ki no khayir ki kan ma bakador pangi di uhamla sibunsa bani kiwe pat ki bami kiwe cakap batu soman kan jur biyong mo tusungkan bahe soman kan asya isosa pat kiwe di marbat ki bagi mi dang ni kilong sai makan sai bakador bagi diru baru cerita kemudian yo atau dor kena lakdor ha bat barang dor ha bami nami jekumta ini sini kadong kathai kandai pemberi person kidai ki nongrap bat ki badem sini hadaram bat ki nongrap ki barat duna hadane ki snong kejongi kajingyo kajati ki baduna tam sistem galong arlak siteng gawe ga trungi lengma hari garap ki penang ki pensa di ko ki bang ki kop pisan bat ki penyan kum bakalong ni bat yoru bat kenjauh kisah po bang bat benrapat sa sisi bat hajin sisa ngalai gran bagi ofsa jo garap mariam rup yang kumur penyo ini sembah beper bat penyo kini sprayer pom bat penyo ki queen ilawan sana ban karpa di kita bat nagalang jonga ngapa di pik kumno bangan connect pik na po office ban sam chani bat na paksan na sa sobet pada office Rena lem office yang mak berlai unta, ia hapan macam ni tu kita merap, nang bagai nama sisa. Dengan kerana ia kata, kita merap jongi yang ni untuk por. Nilai office south sir tu ipat yok kau ikut spare por. Dengan ini tu nom han, maka ipat berdatang di siru ke situ nom ipat crowd. Jadi kita ngau mesti, domnele, nak lem jongar operation, nak buat ipat bu nak ML scheme, ia kini kamrap ke jongi sini. Hari, nak dapat nak bu, tanya spare pom nak ML scheme kamlong. Mana subuh betul ke financial assistant kilogram. Suppose kau kejar dua kemudian nak skim ke bagayo kemudian 50% kemudian ke lagi kilogram. Ada nanti kiwan skim juga ipan. Jadi kamu mana nasib kia yang ni nanti ki nongram ki bayi kijongi. 4 tahun kiwe pada kibanku nak skim mana nanti skim ber. Berdaya tangga nanti sampai hari saya konstitusi jongi sedang berinisiat kumno berpenghai kerana yang kenang bagayo kot ke jongi hakit lomi ni jongi kena ya teo sapa lo kile hadir bakum konstitusi layo ke jing ut ke jing nam nande ke jing penseu na ki lomi ki paper na ki snom paper badon sing dikatan ni la shom jelam terki pada kata ke jelam ke jongi ilalet banyak penduk ya video buat video ajemut dengi pada penduk ya
DC bang hadir kata ketinya plan kami ni om bahkan hai ni bangin le kenduk ya lokal le demi ubadai ban simpian kene kam kaba ni ki pa ni khap ban yang tu ke ya kene ka ban salan ne ban di yu marat demi ya kejile de kenduk demi ya MLA demi kebuat ngile yo ban penbet kumne molam ai kubla shibo ni pri badang ni simpian ke demi ya kini ki jing bangi ngile terdi tang apa steyo lala ban le yakin ikam ki marap ki bamit na kene kathan demi kadai ha jing penjat do kene silang traders association Tino kaki ki badan haga dengan association kidai maki ki penjat sibun ba ki marap ki babai nak dekat than ban penpoi si kieu ko per. Dai nak tak ada ba ki longyi ki longsem ki badan dekat than ta ki phai khmat seni ko association. Kumno ban penjat yang de marap. Bat ki la phon ki la kran ni nak kapor ki kilat ki lumti ki ba phi phin. Ai ni ki nongrep ta khnang bangi ngin non kuslai than hakaba kum kene ke jinglong ke jingma tena kalian juga kum khususkan isu ombai to kabine bang marap kum balonglan kiwe ki jaka kiwe ki noyalam ki pensulur ini bangin ya cakrang banrap ini ki marap nang ba yak ta ke jingdi ane ki jing salan buat nem bu ha ki jike mangi ngin simpiai kene ini ya kenduk ya ki bor soka bat ngin ya keren batki nang ba maki kin ai ke jing percaya ni kumno ban penyan de ban salat yang marap nang ba kan mau jimun toy non taki nongrat kidogi hak bakum kene kepor le kene jinjia kum ka association misalan nang sejak laksam kam guna ya ka atho teli kita tamo bai man langsni kata kadai ke bagi penpoi ki marap nang ne spo kejelasan kemudian ada atho teli kita tamo bai nikit ki marap ka bamot ba laiton ka wei ka tamo bai kan long man riputon bat kidon ru kisi ki ba mipun marat kemud kapos kalai pau lande life santelir kita tetap mobile ko onkin chede bangi ko association penpoi kini ki marat chate sport jelasam padai nak tak tahu ba ngiyo iba lemba ka timtre jo ka kene ko association kini islam berle ni iru ke jikiu jong kilogi long sen ki belong ki nungrat hakade than bat kadong ke jongi hot ndai baro ba Kidon ru kinongan kidungi kiba don kidia dai bat kinong thi kiba naslong ba penpoi ki marat kidungi slong kataru kalai de ki phau ton ha kisisni te kane kalalong ke jimento sibun ba itinong rap chene nadu kador kamur nadu kathau ko bat kum ta tater te na takda ba ngiyo i ba kum kene kabor kum ka association ni kenduk ya kene gidi ban penpoi yo marat namar ba kam don ke interstate hadu nta naka kindon jong kene klam ni pasat api kum kinong yalam jong kesorkar jelan ba pin petlam kinjo alam ni kidi kenang ba mangi ila ban age jinsai ane ila ban age kubor kinong rap ba ka jinsalan jong marap kan jat bet kum bajulong kata kata jipwa demi kum konstitusion kenang ba kinong rap kinong kikuslai kinong rap kinong nun a kinong pisa ya ka ke ba laje hakadeka ya kadeka jinje laje hakadeka por konta Nei tang mga kung minister ng TV naman nang ni siwas kasi ang naman. Ay gitu juga. Magino na kacang kabenda. Situ gusto na benar gitu kim. Situ gusto na benar gitu kijat tidak pun tak terter. Den rei gadi na than. Nala jio snow. La jubi itu khanai na. Usi ko bagi ni nomor usi. Bala bumi pun kerja itu khana mo. Kalau sisa ke bos tunat ba umarat ujomi. Bamla asu bagi nong jong ban penankam nani menyabam ko state jongi baro mi pahlon chepo rithwa baro mi pa rithwa ban nakalian jongi ko ke department mo ni IP ngira tresito daga ba uni usnam menta asnam duna ngira export usho Bangladesh uso sa pomjuo ban baro shata ni tu abon export ite ban harai men shimsnam kador jong sosa ko yo ka ne bilai ko ka shikilo ladam makala de ndai nama ngani tu heavy bobon sosa ni export ko Bangladesh kador so ko tengah ba de na da wale sultanat bagi bendu kumni mahkamah bagi nomor kam syai kam sutu ba kalau ba nakalian ka department ko jong hadir bala kham ko inura kelas dan bumi i jur i jap ki bagiran ile ko yo
Lada borong ini mereka kapal karpas na po disi dengan tencu mereka baca. Ini semua pola yang jauh di parlemen. Ia mana karpas kita. Bahkan ini yang tu ipi ia keren. Apa kabinet? Kau minister mengipi. So kemen pengiyo support jogi perlu mengidolkan no apa di parlemen jauh bagian isu karpas. Bagian kita kemana itu. But kata kejingkit jogi kemana beberapa poinga jelas jogi lingba kejingkit sisa jogi rambasno kejingkit sisa jogi officer jogi amagi district but kita sepah kertek support directorate na director isu karpas. Unta gile. But mentah gaya jogi. Henry kau apa mentah kan itu dipi. Kau isu tu saya ini kalau boyu nyumar jogi bawa parti yang hamil jalan support asal nilai pun. Kata kali juga, tentu saja kau bentar mau apa nak lebih. Bangila yang kila inti, ngapa di direktor, kini direktor ingin biar syongkai. Wat semua nanti tu lebih tentang semua saliano, wat si sondir biar keren pun deh. Baru sekitar juga. Habis keren pun nak benda kebiasaan nak benda apa yang jadi perbaikan sosial. Kalau wilayah kila inti bak ni isu. Kita karpas berlikit bermenham gimana siapa asal. Bak menin kita kalau long successful, kita likit lawan kali. Tementah pat kali yang keren buat surga asal mana ni lagi keren buat DC buat Kamlong district, lagi keren buat chief minister, kalau keren nak mentagi orang berjungi bikin yo punya hit punya shalan dia nama ni leh. Tapi suatu apa kadang kejadian katukan ni. Henry mana ini kisni investigasi kilali penhap itu masih. Henry nangni napo laumai pan kan non teliti pikau kibali penhap masih te. Nak try undang. Ada pemain tu menai rambat. Yung ba arpo lai non teliti pikau nang negeri penhap masih kiwan kitman dengan try kembali kosong.